Ka Regional Democratic Alliance ka pagkatup ya ka UDP bat ka HSPDP. Haka kandai trek uno apra arajar arpusaw kelalum na kajingalang banekran halor kajing pankrea yak election MDC na kabenta ka Khasi Hills bat ka Jantia Hills Autonomous District Council kaban Salongshan. Abakarani kelal patai kubor u Assistant Secretary ka Regional Democratic Alliance ubak Titas Starwell Khan ulito bagani kajingalang kalong kajinga kenduk kebenengkong na kabenta banekran halor ki election MDC kaban Salong hak senam banwan. Ulong banamar baka Regional Democratic Alliance kadangdon kumta kinongelam ke HSPDP bat kinongelam ke UDP kikwa bahak election MDC kinetrelang. Kumta hangani ke jingelang la shemegarai ban sa shong jingelang biang haka khatwe trik uno pra ban rahel ki kertong ki bene khun naga Regional Democratic Alliance baraka khatlai trik uno pra ken penlong daga jingelang ban penai ki kerteng jong ki kertong ban mi yakon naga Regional Democratic Alliance naga bantaka Khasi Hills bat ka Janta Hills Autonomous District Council. Mentasi kedon ka meeting jong ka RTE Regional Democratic Alliance kepada kedon jong ka parti UDP bat ka HSPDP dan hangi presiden ka HSPDP ka kani ke jingalang ketika Banding Pong hadir jong ka election MP ila elong astil bat ketika election ka meeting ka Banding Pong pat mangini keran ni ka Beijing ada bat ka election NBC di namar ba ketika election ka meeting ka Banding Pong ka jinga keran ke jungi minta kasih ke danglong tang ka inisiatif initially kabamut tang ka jingya pasyat jimut ka bay discuss banyaday bati konsulsi di papier kampat don kanono ka jingya finalize ka ba ni keren manu banile na kata konsi manu banile na kata konsi ni kadang datang ka jingya mer jimut ka jingya ai jimut ka jing penpau ru na kalian ka parti HSPDP pa komjo ru ka jing penpau na kalian parti UDP namar ba ngidon ya ka RDA ka kajing buat cik perkat iga jungi ka spirit iga jungi ka lombang ide bandon ka jing trilang hakan ika election MDC panwan kata ka di kawai kanong rem di kumno ban panwan duri kata mla ban pendap tangai po di basi kata ha ngidon kam mani kendu biang tinggal pendai mani kendu biang aka katwe tarik buat kabisi bimit ban finalize ya ka ka bangin le na ka banta ka election MDC ka list dan kandidat kumbang ala itu kan dei haka khatlai tarik haka general council baru ngin finalize haka terus ni but ngin syongru ya ka state election committee ka khatwe tarik janbir de haka khatlai ni sa declare ngin pat rai kandidat inu pat finalize sin bahkan don ke jingas tu jumut sin bahkan don ke jingas trilang kemat katai kan sawan hi kita otomatik kita mau disadani hangno mengini sutu timut hangno mengini ailat egois parti hangno mengini ailat egois parti kata kacang haka khatwe tari